allanchu wayqikuna panaykuna imanallan kakushankichis kay p'unchaypi waykuna panaykuna hatun karen apayku kachun kunan p'unchay Diosninchispaq simin kasyan Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 3 versículo 13 hasta 16 waykuna panaykuna chaypi munayta nuqanchis ñawinchaysunchis Diosninchispaq siminta kaypi nishawanchis kaynata waykuna panaykuna taytanchismi kay monteman seqayusqa subió al monte y llamó a los que él quiso nispa waykuna panaykuna nishawanchis. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Taytanchisqa munan huñullapuni kananchista waykuna panaykuna. Huñullapuni kananchista. Mana t'aqat'aqachu kananchista. Hay veces kunan p'unchaykunaqa t'aqat'aqa runakuna kashanchis. Pero waykuna panaykuna taytanchisqa waqariwanchis. Hamuychis wawaykuna nispa. Mana nuqanchis kasunchischu chayllan chay mana allin kasyan kunan p'unchaykuna. Imaraqmi ruwanay kasyan, haqaymi ruwanay kasyan, nuqamanqa masta pagakuanku kaypima nispa ninchis. Ari waykuna panaykuna chaymi taytanchisqa kunan p'unchaykunapas waqashallawanchis puni. Kaypin chayta nishawanchis riki urqumansi taytanchisqa siqayusqa hinaspa wahamusqa pikunatachus munaran paykunata waykuna panaykuna. Chaypin riki kasqa 12 chaymanta riki gruputa hina formasqa chaymi riki waykuna panaykuna kunan p'unchaykunapas manan 12 llaraqchu kanchis ashkatan runataqa waqachawanchis taytanchisqa kunan p'unchaykuna ari waqasqankunan kanchis imakunamanraqcha waqachawanchispas kay dirigentikunaman imimana autoridadkunaman movimientokunapipas otaq catequista kaymanpas waqashawanchis taytanchisqa hinaspa nuqanchis mana kasukunchischu waykuna panaykuna para que estuvieran con él nispa ari waykuna panaykuna chichata entendirusunchis hay veces mana entendenchischu runa kaychata riki waykikuna panaykuna nuqanchisqa Diosninchis waqamanchis chayqa manan hukmanta rimananchispaqchu manan imakunamanta thawtinanchispaqchu manan comadreananchispaqchu runamasinchikunawan yanqapuna chaypi chiqninakunanchispaqchu Diosninchis waqawanchis paywan kananchispaq paywan kashananchispaq para que estuvieran con él nispan nishawanchis lectura ari waykuna panaykuna chaypi nuqanchis paywan kashaspa yachananchis payta riqsinanchis paypaq palabranta uyarinanchis paypi creyinanchis payta kasunanchis manachus kasusunchis manachus creyisunchis manachus paywan kushka kasunchis manachus payta riqsunchis chayqa manan allinqa kanmanchu ari primertaqa riqsinanchis primertaqa nuqanchis enamorakunanchis Diospaq siminmanta leyinanchis Biblianchista hay veces chaymi chay sichus nuqanchis huk librukunata leyipusunchis huk yachaykunata leyipusunchis videollata qhawaypusunchis mana allinchu kanman Biblianchista kicharisunchis chaypin taytanchista riqsisunchis manachus nuqanchis Biblianchista kicharisunchis manan atisunchu ayk'aqpas riqsispanchis waykuna panaykuna ashwanpas manan chiyllapasraqchu waykuna panaykuna taytanchisqa chay yacharuqtinchispas manan waykuna panaykuna aqnallapichu kidachiwasunchis ashwanpas nuqanchistaqa waykuna panaykuna predicaqtan enviawasunchis chaypin nishawanchis kaynata a ver kaynata para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar nispa predicananchistan munan manan waqaycharakapunanchistachu wakin catequistakunapas ninkun ari nuqaqa yachaniña nishutapuni nuqaqa yachani manan pipas nuqataqa yachiwanmanñachu nispan nimanku pero waykikuna panaykuna nuqanchis waqaycharakapunanchischu chay yachasqanchista icharariki predicananchishchu ari waykikuna panaykuna predicananchis radiokunaman lluqsinanchis redes sociales ujunkunata wasikunata purinanchis runamasinchikunaman llank'asqanchikunapi rimananchis wawanchiskunaman rimananchis parejanchisman rimananchis Diosmantaqa y mana waqaycharakapunanchischu sapa p'unchay sapatutan nuqanchisqa maypiña kaswapas tarikusuapas chayripiña riki q'uñipiña tarikusuapas rimananchis taytanchismanta ari waykuna panaykuna chaymi chay predicananchis pero kaypi kashan huk pero waykikuna panaykuna mana nuqanchisqa waykikuna panaykuna yanqallachu predicananchis kananmi propositonchis imapaqchus predicasqanchis kanan imapaqmi nuqa predicashani imata nuqa chay predicayniwan munani mana nuqaqa aqnalla predicaymanchu y Diosmanta rimakuna nuqaqa chaypi galaykachakuymanchu manan waykikuna panaykuna ashwanpas waykikuna panaykuna nuqanchisqa taytanchispas hamuran kay pachamanqa huk propósitoyuqmi huk imachus ruwanan chiyniyuqmi mana aqnallachu hamuran imamanmi taytanchis hamuran
manan sahrawan kananchista munaspan. Entonces waykuna panaykuna chitan kunan niwashanchis qhawarichis a ver chita tukuyrusunchis leyspanchis para enviarlos a predicar chimanta continuasunchis con poder de expulsar los demonios demoniotan qarqunanchis waykuna panaykuna predicayninchiswan ejemplonchiswan imi mana ruwayninchiswan cristiano runakunaqa demoniotan nuqanchis anchurishinanchis qarqunanchis manan waykuna panaykuna yanqapaqchu predicayninchis manan yanqapaqchu Dios riqsisqanchis ari hay veces wakiunaqa yanqallapaq purirukunku ay takirakamuni tusurakamuni no encuentro espiritual kunapi nuqaqa kay predicación uyarrakamuni pero kasqallantaq kashankutaq kasqallantaq machakushankutaq kasqallantaq maqanakushankutaq mana sagrata waykuna panaykuna chanqapunkuchu mana expulsankuchu mana sagrata vencinkuchu ari waykuna panaykuna predicadorkuna kashankichis otaq catequistakuna Dios manta rimaq runakuna kashankichis qankuna predicayninchiswan nuqanchis llapanchis predicaqkuna nuqanchis qarqunanchis sagrata waykuna panaykuna sagrata qarqunanchis iminata hay veces ninchishari riki peliculakunapi hina nuqanchis imaginakunchis sagrataqa riki umanmanta maquiwan churayruspani sagrata peliculapi qarquyushanku riki pero mana chaynallachu waykuna panaykuna ashwanpas padrinchiskuna sacerdotekuna paykunallachi chaytaqa ruwanku pero nuqanchis kashanchis manama sacerdotechu riki entonces nuqanchasqa hukninpanmantaya nuqanchis qarqunchis sagrataqa vidanchismanta runamasinchikkunamanta llaqtanchismanta iminata qarqusunmani waykuna panaykuna sichus nuqanchis chayqaytapuni predicanchis Diosmanta enamorachinchis señor manta riki runamasinchikkunata Bibliatapas riki sumaqta ñawinchakapunku riqsikapunku señorta chay runakunaqa manaña huchaman pasayankuñachu manaña machankuñachu manaña riki ashka warmiyuqñachu qharipas warmipas qhariqñachu ashwanpas riki pisimanta Diosta riqspaqa mancharikuspa allinta ruwapunku Diosman kutirikunku entonces chay runamanta familiamanta chay runamasikimanta sagrata expulsarunki predicaynikiwan takiynikiwan cantante católico kaspayki cantante ministerio kashanki riki católico masikuna cristiano masikuna kay iglesianchispi munayta takirispa encuentrokunaman puririshanki animarishanki qan masta ariki waykuna panaykuna kay kunap'unchikunaqa tusuyllaman runapas rinchiqa tusuykuq tumpa hamunku qan riki takiqqa munayta takiyunki hinaspa chayrayku Diosta riqsikunchik runa chayrayku waykuna panaykuna chay runa vidanmanta sagrata qarqushan munayta kunanqa familianwan kawsakun qampaq takisqayki kawsa qampaq tukasqayki kawsa huk ministeriopi kasqayki rayku entonces waykuna panaykuna predicayninchisqa manan yanqallapaqchu kanmi propósito kanmi imapaqchus predicasqanchis mana nuqanchisqa ajnallapichu Diosmanta rimashani nispa rimayashananchis ashwanpas kanami propósito oracionninchispipas kananpunin sagrata nuqanchisqa anchurichinanchis sagrata nuqanchisqa qarqunanchis señor llawanpunin nuqanchisqa tiyananchis runamasinchispipas llaqtanchispipas señor llapunin kanan chaypiqa centro reinanan señor llapunin Señor Dios llapunin manan kananchu sagraqa waykuna panaykuna llaqtanchiskunapiqa ni familianchiskunapi imi mananmanta sagraqa t'aqanachiyta munayshan runamasinchikkunata waykuna panaykuna chaymi mana allin kashan waykuna panaykuna familiakuna t'aqanaykushan chayta waykuna panaykuna nuqanchis amaña riki munasuñachu predicasunchis huk sunqulla purisunchis católico cristiano masikuna ama riki t'aqataqa purisunchu hinaspa riki predicayninchiswanpas waykuna panaykuna sagrata expulsasunchis predicayqa manan rimayllawanchu ashwanpas iminatachus nuqanchis tiyashanchis kawsashanchis kay kawsayninchispi ejemplonchiswan hinallataq testimoniunchiswan nuqanchisqa predicashanchis mas allinraqmi nuqanchis ejemplo vidanchispaq ejemplo waykuna panaykuna a ver iminan kasunman huk predicaq runa chaypi riki huchata ruwaypushanman y predicashanmanta mana allinchu kanman entonces waykuna panaykuna siempre cuidarikusunpuni riki sagrataqa anchuchisumpuni sagrataqa puñuchisumpuni sagrataqa amaña llank'achisuñaychu waykuna panaykuna ashwanpas Diosninchiswan tiyakusunchis thaqkaypi tiyakusunchis munayta waykuna panaykuna tiyakusunchis Diosninchiswan waykuna panaykuna hina katinqa huk kutiña Diosninchis saminchasunkichis llapallaykichista waykuna panaykuna